bimaze kumenyekana nk'uko umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bithieri yemeje ko bataye muri yombi Yamano kuri tariki 16 Gicurasi 2026. Dr Murangira Bithieri akaba yavuze ko Yamano akurikiranyeho ibyaha bitandukanye birimo gukubita, gukomeretsa, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Blaise aravuga ngo uru ruririmbo ni rubi. Bwiza nawe ahita asubiza ngo cyane, ashiraho n'umuriro. Noneho uwo bita Ishimwe nawe aravuga ngo iryo bere se ko urifashe bishatse kuvuga iki? Bwiza nawe yahise amubagara amubwira ngo search on Google. Bamwita Yamano mbere y'uko afungwa yari yasize asohoye video isobanura byose uko byari bimeze, avuga ko uriya mugore we cyangwa uwo namvuze umugore kandi Vava yabihakanye, yavuze ko yari fiance we. Yavuze ibintu bibabaje cyane ku buryo Yamano bamwe bari guhita babona ko ari innocent. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in Kevino Entertainment with Kevino Photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevino Photographer, online service, make more than one with us. Amahoro n'imigisha kuri wowe udukurikirana umunsi kundi, kuri wowe udukurikirana hano kuri Step Up TV Show. Reka nizere ko ibihe byawe bikomeje kugenda neza, reka nizere ko ukomeje kugubwa neza. Ngendaje nk'ibisanzwe ni DJ Sharp Sound Matter Vibe. Ikiganiro cyo ni Step Up News, abantu badukurikirana update. Noneho tugiye kujya tubaha inkuru. Wakibaza ngo ni iyihe nkuru iri kuvugwa? Inkuru dukesha The Choice Live iravuga yuko aka kanya Yamano ibyaha yakoze bimaze kumenyekana nk'uko umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bithieri yemeje ko bataye muri yombi Yamano kuri tariki 16 Gicurasi 2026. Dr Murangira Bithieri akaba yavuze ko Yamano akurikiranyeho ibyaha bitandukanye birimo gukubita, gukomeretsa, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Iyi kesi ya Yamano ni kesi iri kuvugisha abatari bake, kuko ni kesi biragoye kwisobanura kuko bimeze kuko bavuga ngo abantu babiri baburana byanga byakunda, umwe muri bo abayigirisha nkana. Uri kumva side ya Yamano ukumva ni ibyanyabyo, wakumva side ya Vava nawe ukumva ni innocent. Turibaza ngo ninde uri mukuri? Muribuka ko Yamano mbere y'uko afungwa yari yasize asohoye video isobanura byose uko byari bimeze, avuga ko uriya mugore we cyangwa uwo namvuze umugore kandi Vava yabihakanye, yavuze ko yari fiance we. Yavuze ibintu bibabaje cyane ku buryo Yamano bamwe bari guhita babona ko ari innocent. Ko biravugwa ko Vava yakuyemo inda zigera muri 3 zo bita Yamano, kandi Yamano akomeza avuga ko n'ubu ngubu yaratwite inda igera mu mezi 5. Akaba avuga ko akenshi ashaka gukuramo inda areba ukuntu baserera ubundi akigendera, bikaza kurangira ayikuyemo. Bikaba Yamano ari kuvuga ati n'ubu ngubu wasanga yateje saga kugira ngo abe yakuramo inda. Ni byinshi biri kuvugwa muri iyi kesi, na Vava nawe aravuga ko yagonzwe no bita Yamano akajya anamuhohotera. Ubundi iyi kesi yatangiye neza kuri 24 Werurwe 2026. Icyo nicyo gihe bivugwa ko Yamano yagonze umugore we ubwo bari bavuye muri sauna, noneho bari kugenda mu modoka. Vava avuga ko yabwiye Yamano ngo nareke gukoresha telefone igihe atwaye imodoka, gusa nigeze amwumvira habe na gato, ahubwo ngo yahise amusohora mu modoka. Ubwo yamusohoraga mu modoka, Vava yagiye gutega moto, igihe yari akimara kwambara kasike ngo yitahire nyine ibyo ngibyo abyihorere, nibwo Yamano yahise aza aramugonga, yituye hasi agira ibikomere bigiye bitandukanye. Ariko baratashe amusaba imbabazi, birarangira amujyana kwa muganga. Gusa bivugwa ko yahise noneho amufunga kugira ngo atazarega. Urumva ko no mu byaha hano birimo harimo icyo bita gukoresha ibikangisho. None aramubwira ati ntuzigere usohora cyangwa ujya kundega, nujya kundega nziyahura. Nyine akomeza amutera ubwoba ko naramuka agiye kuri RIB bitazagenda neza. Ubwo nibwo Vava n'ubundi na Yamano bakomeje guhangana. Gusa wakumva na side yo bita Yamano akomeza nawe avuga buryo ki
umugore we yitwaye nabi cyane cyane, ari nabwo noneho yaje agenda amuteranya n'imiryango, bitarenze n'ibyo kumuteranya n'imiryango byaje kurangira ngo amwibye n'ibikoresho byo mu nzu. Urumva ko ni ibintu bigoye cyane, gusa nk'uko natangiye mbikubwira, ababurana babiri umwe muri bo aba yigiza nkana. Reka dutegereze ubutabera kuva RIB yabisohoye, kandi RIB mu nkuru dukesha The Choice ivuga ko RIB yamaze kuba iyo dosiye yashyikirizwa ubugenzacyaha, akaba ari byo bigiye kuba byakurikiraho. Twakibaza ngo bizagenda ute, ariko ni ibintu bibabaje cyane. Urebye ibintu Yamano na Vava baciyemo, bagakwiye kuba ari abantu bakomeye bari strong, ku buryo batagakwiye kuba buri kantu kavuye ku ruhande kabahutaza. Gusa bivuga ko n'ubundi Yamano ku magambo yavuga ko batigeze baba strong nk'uko abantu benshi babitekereje, kuko Yamano avuga ko nyuma y'iriya video aribwo n'ubundi Vava yakomeje cyane cyane agenda amubwira ati ibyo bintu ni biki, ngo iriya video nyine akomeza niyo yitwara nkaho ari innocent, biza kurangira nyine kumvikana ibyabo byanze. Reka dutegereze ubutabera. N'andi makuru menshi n'undi urakomeza uyakurikire mu kanya nitujya mu kiganiro, yose turaza kuyasesengura, ariko ntabwo twasoza ikiganiro nakubwiye aka kantu. Abantu mukunda The Comment, abantu badukurikira akenshi The Comment murayikunda cyane, reka muze tujye gusura uwo bita Bwiza kuri Instagram ye, agisohora sound y'indirimbo ye yiswe Gake Gake. Ni indirimbo iraza kujya hanze kandi abantu mugende muyirebe. Noneho Bwiza akisohora ese umuntu wa mbere yaraje bamwita Blaze, aravuga ngo uru ruririmbo ni rubi. Bwiza nawe ahita asubiza ngo cyane, ashiraho n'umuriro. Noneho uwo bita Ishimwe nawe aravuga ngo iryo bere se ko urifashe bishatse kuvuga iki? Bwiza nawe yahise amubagara amubwira ngo search on Google. Bamwita Apronation nawe yaravuga ati bamwiba Miss Bwiza Queen we nta kibazo, urabona ko nta kibazo. Ase ko amwita Hitmaker yaravuze ngo ase ko wihanyagura. Undi aramusubiza ngo Ravi Estabella. Undi Innocent Miller aravuga ngo akantu ka sida nizashira karatugumuye pe. Bwiza nawe itavuga ngo n'ubundi shida not. Comment zarakomeje, gusa Bwiza yari yahanganye n'abantu cyane, aho kamere ko mana yanjye, ngaho kamere nyashi nikaziha amahoro. Reka duhite duhagarikira The Comment hano, kuko murabona ko abantu muri comment, abantu mu Rwanda The Comment ni mpamvu turi kugenda tuyizana, abantu bari kugenda bandika comment mbi cyane, ku buryo ubu n'abasitari bo mu Rwanda bagiye kugeraho kujya bahangana n'amakomenti. Ni ibintu bibi cyane bibabaje. Gusa amafoto meza n'ahandi hafatirwa usibye kwa Kevin Photographer. Nimba ushaka amafoto meza nta wundi wabigufashamo usibye Kevin Photographer. Mwandikire ku mbuga nkoranyambaga ze, aho ugeze hose wandika Kevin Photographer. Niba wifuza kwamamaza ibikorwa byawe bikagera kure, ubikorera hano kuri Step Up TV Show. Nimero ni 0793838264 Thank you kuri wakoze subscribe, kuri byitabita, ariko kuri twe bendera ubuzima. Mukomeze mukande subscribe, tugenda dukura umunsi kundi. Amakuru yose uraza kuyakurikirana mu kanya mu kiganiro Step Up News, nuko twe tuje ku updatinga mbese ibya Yamano byifashe. Utereka nkubwire ngo umunsi mwiza.